Hei All India Radio Aizawl ani Chanchinthar achiar tu CVL ruata Darkar somni political ta chung khan Mizoram COVID-19 shikai zani somli pathum mu chua ani Mizoram mi puin hlimle muan taka kum hlui thla kum tharan lom theina atan ven himna khau taka ruwa man ani India rama COVID-19 chithar Omicron shikai jakwa somruk pakhat mu chua ani to Health Ministry chuan December ni somni paruka Khan ramchunga COVID-19 shikai sing chuang an omni tin le to ati India chuan COVID-19 shidan na dos vai bel sena somnga peklin tumin chak takin mala meka heti lai hian ritharalen bel meka wangin ngai thatu te shidan na ados kimala thoi turin kan ngen chewa midang pok shidan na lave tura som turin kan nge na cheu mai tuam na vuwa midang ngai lo kudle mai ti fai te lo ngai poimo zelang cheu COVID-19 kai noi hrian du nei chuan rampum huap helpline number bial pakhat pani pathum pakua pasari pariat bial pali parukle pakhat bial pasari panga ba ka Mizoram tan pakhat bial pani tei biak po thei reng ani Darkar somni political ta chung khan Mizoram COVID-19 shikai mi zani somli pathum mu chu athar ani shikai le kailo endik zong chu sangni zanga som pasari ania enza ta changa shikai mu chua hi za zela pakua point paruk pakua ani shikai mu chua tharjinga za somruk paruk chu shikai ti lang chuak ania lang chuak lo hi somsari pasari an omani shikai to zat hi kum sang ni som pakhat chiar puya mi hring om za ta changa chutin sang khazela mi za somni pakua ania mi hring noi khazela COVID-19 wanganun na chan to za chu somli pakua anne ni tan shikai din muna changa alan dhanin December ni somni parukle ni somni pasaria shikai mu chua an tlema ni somni pariata changin an tam chhole hret ni in alang Nimin Khan African Swine Fever ASF vokpul shikai vok pakhat chu Aizawl kanan venga thia Vet Department chin chiananin heti hian ASF rilenga wanga Mizoram vok thiza chu singni sang kuazariat somni pali atlingta ani Kumin Mars ni somni pakhata aleng chanti riat chua ASF vokpul ri hi Mizoram district zonga khozani somsari pahnia aleng toa he vokpul rileng dar zel ven atana voksuat to za chu sing khat zathum somriat pakhat atling toa tunhaya hian vokpul rilenga wangin ni tina vok thizat hi atlem to hleya vokthi report ommia lo ni atam hle toa chuti chungin Athitok ala zela wangin he rileng hi thunun alani lawa mithiam te chuan an ngai ani sia hadi sika tisi khomipui ta chu nimin pia nileng khan tisi ram tong traina huna chongnein pathian hne na sual thupa choina le ngai dam dil na le mararama harna athen theina nan tong traya he hun hi MTC assistant professor Reverend MC Beirosia le Nepal missionary pu Beirei Kheiten an man puya he chonghei tong China hian tisi khomi puan tel thaleya tisia ko hranom ECM ko hran pani hruai tu ten hun hruai mo phurna hi an chang ani Mizoram mi puin hlimle muan om taka kum hlui thla kum thar anlom theina tan ven himna khau taka ruwa man ani Aizawl district SP pular ruaya chuan Christmas vuak veta ven himna ruwa manang tho khan ven himnei ruwa man ani thua soya Amik takin zanin kumhlui thla zana police senior officer ta chu lir theimangin Aizawl kha chung le atul na huna tlaiwarin an kalkua le dona chunjan zoma police station pali huam chunga duty tur hi police silai keng za chuang da anni ba ka borsa pisa lamin executive duty arwat te troi omin police silai keng somruk vel anom boka halpua halmoile puak theidang silai lem mukap chuak theile skyline tran khapna thupek chu khau taka kalpuani thu SP chuan asoya sarkar thupek bo chia halpua le abe bom lo zuar telaka thuboi pariat zialu to ani thua soibok SP chuan kumthar hlim taka lom ani theinan dan kengko tu te thopuya boruak muan om tak aom theina turin mitin thopuya asom thua soya midang tan noksak nilawa in ngei tlang taka he hun pui mang turin mi pui angen thua soibok ani Lunglei tourist lodge zoutlanga RT-PCR laboratory bun lailok chu Nimin Khan Health Minister Dr. Arnold Hanglianan ahong Dr. Arnold Hanglian chuan RT-PCR lunglei man thei tura bun lailok anita chulom omati thua soya mamo na sangma se duanga chaka bun na kalpui thei ani lo chu poyati thua soya ICMR tenen po RT-PCR bun thei ani dan tur hunrei to taka changkhan dap ho ania
RT-PCR lunglea bun ani theina na tlom ngai por sang ten thei top an chua chu fak omati thua soibok laboratory building puitling civil hospital bula sakna thomek bo sumle pai NEC atangin ti felmek ani a heta hian RT-PCR cholo po bun thei tur ruwa manin hetianga laboratory sang dana tur building changtlung jok tur chu Mizoram hundanga aum lo thua soibok ani RT-PCR callbik telo hian abe bom manro sang le a building thuam that na atama wangin na achak hlei theilo te soya heba ka hian MZU Southern Campus le India le Bangladesh in sumdon tonna Indo Bangla border trade siamnan malak mekani thua soibok ani nimina RT-PCR laboratory honna in khoma hian lunglei civil hospital medical superintendent Dr. S.R. Ngur Chamlian le Engineer H. Lalfak Zuala EE Health and Family Welfare Department ten report pein RT-PCR in amamo kholle manu sang leinan chengnoi somni pathum chuang sen ani baka laboratory building siam thatnan chengnoi somruk paruk chuang sen ral ani thu tarlan ania lunglea RT-PCR laboratory honna in khoma hian lunglea MLA sang te point antel puya Health Minister hian nimin ve khan lunglei civil hospital a dedicated covid care center a hongal bok ani Dr. Arnold Hanglian hian Christian Hospital share ko nadin Baptist Covid Care Center BCCC chu tlo halin damlo kan cheng sing thum PPE manro sang le damdoi engama ta pekhala hetianga covid care center andin thechulom omati thute Aizawl theng theilo helai velami te chhor thei tura sum tam tak senga nunna chan chuana tur andin chulom omati thu asoeni Chanchinthar hi All India Radio Aizawl atanga puanani India rama COVID-19 chithar Omicron shikai zakwa samruk pakhat mu chua ani to Omicron shikai mu chua jinga zathum somni chu andam le toa shikai mu chua jinga hian Delhi mian tambera zathni samruk pathum mu chua to nia ado tu chu Maharashtra le Gujarat ania Omicron hi India ram state le UT somni pania mu chua to ani hetila hian ram chunga COVID-19 sidanna pek chuan dos vaibel cheza somli pali le noi somli panga akhum toa nimin khan ni jandar sari thlenga sidanna pek za chu dos noi somnga pakot chuang ani Delhi Health Minister Satyendra Jain chuan Delhi COVID-19 shikai mek zat za somli paruk chu Omicron shikai an ni thua soya hei hi COVID dam lo te zir chian na tharlam bera tanga hriat ani thua soibok nimina New Delhi chanchin bumi te akomna Jain chuan Omicron hi Delhi khopuya apun bel mek zel thua soya tuna hian Omicron shikai zani chu damdo inada ngai annia anjinga za sompanga chu jinwak nai annia adang za pani chu Delhi omsa annia Health Minister chuan Omicron chu jinwak nai lo te point an kaina sa thua soibok ani Assam political party pakhat Assam Gana Parishad President le Agriculture Minister Nimek Atul Bora chuan in than lo omle tura po an party chuan ro relai BJP thopuin in than an chu le tur thu asoi nimina Guwahati chanchin bumi te bula soidanin kum thar lo omle tur chung hian an party chuan member tharnuai somni panga an nei bel tur thu asoi ani Atul Bora hian Assam chuan ni khata bong tutelitar nuai som zel thar chu atum thu soya hemiti hlo thing tur hian Assam sarkar chuan National Dairy Development Board nen inremna anzia thuai tur thu soibok ani External Affairs Ministry chuan Arunachal Pradesh chu englai point India ramania alani zel bokang ati China in Arunachal Pradesh chunga mun then khat chu anmani tongin ming an phua ni oma soi chungchanga chanchin bumi te zona changin External Affairs Ministry thupuang tu Aridam Bagi chuan Arunachal Pradesh a mun then khat ming an lo bel ve chuan thudik omsa anghong chephak lawani atia tun hi China in mun ming lo phua ven tum voi khatna ani to lawa kumsang ni som pasari April tha po khan mun ming lo phua ve hi an lo tum to ani ati Health Ministry chuan December na somni paruka tang khan ram chunga COVID-19 sikai sing chuang anom ni tin le toa Ripung chawa hian film khurangai hle ani ati Dalia chanchin bumi te komna Health Ministry a Joint Secretary Love Agarwal chuan ram chunga Omicron sikai jakwa somruk pakhat mu chua to ani thua soya anjinga jathum somni chu enkol damle ton ni thua soya sikai hi Delhi Maharashtra Gujarat Rajasthan Kerala le Telangana mi te an ni tlang pui thua soya ni
November na somni palia South Africa Omicron shikai masaber mu chuan ya tangkhan India po chak takin ngai ven zui ania sarkar lai pui chuan state ta chu in khuak khirna keng koa shikai tamna chin chia turin ange na ni tuna hian India ramakar khachunga shikai mu chua zat za som chunglam ta chu Mizoram district paruk Arunachal Pradesh district pakhat West Bengal Kolkata district pakhat te ania agarwala chuan India rama puitling za som ko velin COVID-19 thidana dos masa anlak to thwa soibok ani Chanchinthar puan ti to main Chanchintlang pui darkar somni palikalta chung khan Mizoram COVID-19 shikai janhi somli pathum mu chua ani Mizoram mi puin hlimle muan om taka kum hlui tha kum tharan lom theina atan ven himna khau tak ruwa man ani India rama COVID-19 chithar Omicron shikai zakwa samruk pakhat mu chua ani to Health Ministry chuan December ni somni paruka tangkhan ramchunga COVID-19 shikai sing chuang anom ni tin le to ati chuti jong chu Chanchinthar kan puan thei chuani